Ke sikubingelele sikwamukele imbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokusihlanganyele kanye nathi sesingena ehoreni lethu lesibili kanti sibonga kakhulu umbukelo ukuthi ke uhlanganyele kanye nathi lapha ekhaya. Sikuphathela ke indaba ehamba phambili zemidlalo kanjalo ke nesimo sezulu. Zikhona ke nezivakashi esifaxisana nazo mayelana ke nezinhlaka ezahlukahlukene lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu ke mbukeli igama lami nguNoxolo Mamtshali bokwamwali ngihamba noKholosa kwaLubisi. Umsebenzi wethu nje ukuthi nje sikulethele zonke indaba ehamba phambili. Akhona nama-trends nawo wasali ngaphandle Makholi. Angeke asale ngaphandle kaloku siyipheka yonke senze show bambukeli xa sesiyiqwela inkqubo abe emuncintupha. Masiphinde sibotise kwakhona kule yure yesibini yenkqubo sikaleleke kangangoko kwiyure yokuqala kwaye kuya phambili sakuchaphazela ke ukuphefumula kwamaqela eParlamente ngomsebenzi webhodi ye-Eskom ukuthinjwa ke ngongekho sesikweni kweteksi phakwiPhondo laseNtshona Koloni ezemidlalo imo yezulu nokunye okuninzi sendimlo ke uNonkanyezi Kalubisi ubukele ekhaya Jikelele amatenga wetyala ke masijonge ke eziphala phambili kule yure. Abahlali belokishi yaseTswelane ngaseVolmaranstad banethemba lokuba siza kuphuculwa iinkonzo abazifumanayo emva kokuba i-EFF iphumelele uWard 3 kule veki. Lutshani nginguleno sigushetshelo umrhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabonakude lendaba ezinabileko ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe nomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi na uphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Izoqhubeka namuhla enkantolo ephakeme yasePitoli icala labesilisa abahlanu abasolwa ngokubulala isihlabani sebhola lezinyawo uSenzo Meyiwa. Leli cala lahlehliswa emasontweni amabili edlule ukuze abameli babasolwa banikwe ithuba lokubukisisa izithombe engaphezulu kwamakhulu 7 ngaphambi kokuthi ke baqhubeke nokupheka ngembuzo. Ufakazi wombuso uConstable Sizwe Zungu. uZungu ungumfakazi wokuqala ke ukusola bonke abasolwa ngecala lokubulala uMeyiwa. Zininzi indlela eziyakuvalwa eKapa namhlanje ngenxa yomngcelele ocetywayo we-EFF. I-EFF ke imemelele ukuba kuvalwe kubekho umngcelele malunga nemiba iliqela kuquka nento eyibiza ngokuba kukubanjwa kweteksi ngokungekho sesikweni. Kodwa sithini isimo sombutho omkhulu weteksi? ISantaco ke ayikuxhasi ukumiswa ngxe kwentshukumo ngokusemthethweni. Ngaphambili ke elijelo losasazo lithethe nosihlalo weSantaco eNtshona Koloni uMandla Hermanus. As Santaco, we support the march to the pound from Vengate Mall to Ndabeni where the pound is. But what we are not going to do is to withhold our services. So for all our operators, there will be no stay away tomorrow. But we encourage operators to go and be part of the march because it's for the cause that we have been fighting for all along. So we support the march, but we will not be embarking on a stay away or a shutdown. But if you're encouraging your members and saying you support it and actively saying that they can go out there, isn't that an informal taxi strike in a sense? Absolutely not. The strike, the march was applied for by political parties, a group of political parties, but at the core of one of the things that they want to agitate for is the impoundments, which directly affects us. But we are not embarking on a stay away. So there will be normal operations, taxi operations tomorrow.
Abahlali belokishi yaseTswelelang ngaseVolmaransstad banethemba lokuba siza kuphuculwa iinkonzo abazifumanayo emva kokuba umbutho i-EFF uphumelele i-Ward 3 kwiveki ephelileyo. Oku ke kusemva kokuba i-EFF iphumelele le ward kwi-ANC ngevoti eziyi-789 ngelixa ke i-ANC ifumene ivoti eziyi-745. Ngethuba ke ezimase siyabonga rally, inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malima ubongoze inkokheli yale ward entsha ukuba iphucule inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Umasipala waseMaqwasi Hills unewadi ezili-11 ezine kuzo ziseVolmaransstad. Abahlali bakhalazela ungabi semgangathweni kwenkonzo. Ndabhalisela indlu ye-RDP kodwa ayikaphumi nangoku. Ndihlala nabazukulwana bam, asinandlu. Service ya Volmaransstad is very poor. Oko singenamanzi iminyaka eli-13 extension 13. Oko savota kodwa izikhalazo zethu azithathelwa ngqalelo. I-EFF ibhalise ooceba babini kweli bhunga emva konyulo lomasipala ngo-2016, elinani linyukela yokufikelela kwisine ngo-2021. Kungoku nje eli qela lithabathele kulo ulawulo luka-Ward 3 nobukade uphantsi kwe-ANC. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malima ityelele le ngingqi emva kwale mpumelelo. We are very happy. This is a confirmation that EFF is growing and is going to take over Northwest, because the services in Northwest have collapsed. There is no government. It was factionalism which destroyed the government of Northwest. Kungoku nje abahlali bathi banethemba lokuba ziza kuphuculwa iinkonzo. I feel like with what I'm seeing, what just happened right now, there will be changes and there will be good changes. Ndinethemba lokuba uceba omtsha esimboteleyo uza kuzisa iinkonzo eWard 3 kuba oko singahoyekanga. Ukamalima uthi iya ikhula ngokukhula inkxaso ye-EFF kweli phondo laseMntla-Ntshona. Ihlukene imbono yamaqembu ezombusazwe malungana nokusebenza kwesikhungo esihlinzeka ngogesi kuleli i-Eskom. Ibhodi yakwa-Eskom iqale ukusebenza ngomhla wokuqala ka-Okthobha kunyaka ophelileyo. Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente uPravin Gordhan wayiyalela ukuba phakathi kwezinye izinto iqubisane nocimicimi wombane, kwakunye nokuqinisekisa ukuba ufumaneka maxesha onke ngokukhawuleza nakwixesha elizayo. Kodwa iqela le-DA likholelwa ukuba kusekude ukuba ibhodi ifikelele kwezi zigaba. Firstly, the inclusion of non-coal technologies presents a distorted picture of the EAF. And the coal EAF is also open to manipulation like it was during state capture. Iqela le-ACDP lithi nakuba likwamkela ukuba le bhodi ifike ngexesha u-Eskom ethwaxwa ziingxaki, kodwa fanele inyathelele phezulu. All indications are, however, that load shedding will be with us for a long time to come, despite assurances to the contrary. It is then imperative that Parliament, and in particular the Public Enterprises Portfolio Committee, holds the board and the Minister accountable. Le nkampani ithi umsebenzi wayo usekhondweni elilungileyo. We are aiming to implement lower stages of load shedding during this period of the summer month, period, and not to exceed stage 4. Le nkampani iphehla umbane ithi izitishi ezingasebenziyo ekusile ziza kusebenza ngaphambi kwexesha ebelisikiwe. Dingilulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ngaphambi kokuba niphume babukeli niye kwindawo ngendawo emisebenzini ezikolweni naphina qinisekani into yokubana nixhobisekile ngesimo sezulu. Rhabula ungafinci.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Xa sijonga ke kwicandelo lomculo siqhele ucinga ngemvumi kanti zininzi kakhulu izinto ezikwicandelo lomculo ngaphandle kokuba kanti umntu acule. Ukwazi kwakhe Zulu nowaziwa ngelika Sticks It Outdoors bubungqina boko. Ngokwezemfundo ke wafunda eTshelihle Primaries ekamva waya eNanda okanye eNanda embali yamaZulu High School wayeka kwibanga lesibhozo. Waveza ke abaculi abafana Sawawa Dlamini Ukanikhoza Weskomplazi ukungusomashishini ke okhuthaza nothengisa amashishini asekuhlaleni kwilokishi yakhe yaseClermont. Ukuthetha nathi ke banzi ngomsebenzi wakhe sawuqhagamshelana naye pha kuZoom okanye pha efonini. Kwazi kwakhe masikubulise sikwamkele kwinkqubo yethu ekhaya jikelele. Sibambe ngazibini ngexesha lakho ngayo lentseni. Yebo ngiyabulisa kubalaleli bonke basemzansi. Ngiphinde ngixolise nokuthi ngingabe ngisatholakala ngokwesithombe nale nkinga yagesi South Africa. Hey siyathemba balana lenkinga iphele nya kuba kaloku besirhalela into okubana sikubona kodwa siyathemba into okubana kwityeli elizayo uzawuza apha esi-studio sikubone ngosi. Xa sihlabela mgama ke eZulu ngodliwano ndlebe xa abantu mhlambe babenqwenela ukuba zimvumi wena wabona ithuba lokuvelisa nokukhuthaza imvumi ezisakhulayo. Uyicinge njani lonto? Lento siqale eClermont siqala kuma-group ne-group ebizwa ngezaseClermont. So ngacela abadimini ukuthi anginike ispace sokuthi every Friday ngikhulume ngosomabhizinisi owenza kahle emphakathini. Yakhula-ke lento mayikhula wagcina uClermont Tourism tourism wangaphakathi local wathi ngathi wenza kahle sicela ukuthi sikuxhase ngedatha eli-free lokuthi anything ekhona ekuhlaleni ukhulume ngayo emphakathini. Ngaqala-ke ngakhuluma ngawo wonke usomabhizinisi because senginedatha manje li-free engilithola kubona. Kwaya-ke yakhula lento ngagcina-ke manje kuwukuthi-ke sesikhuluma ngayo yonke inhlobo yeshishini or usomabhizinisi, even artist, the local artist, yonke into even ijaji engathi lenza kahle siyakhuluma esibhale ngalo. Umsebenzi yakhula-ke manje kakhulu njengoba-ke sisenza into eziningi ezahlukahlukene sisebenzisana nayo Clement Tourism ukuthuthukisa umphakathi wakithi nabantu namabhizinisi abansundu. Siyaphuma-ke manje sisekona iClermont kuphela sihambela ngisho emalokishini angaphandle komlazi. Simisela futhi ngokuthi South Africa yonke into ethi umuntu wakithi onsundu sikhulume ngayo ngale ukuthi akhokhe even expense. Hayi Zulu mhle kakhulu umsebenzi owenzayo. Niqinisekile into yokubana neClermont nomlazi zonke izindawo uzibizayo othi uye wasebenzisana nazo ukuthuthukisa okanye ukukhuthaza abo basakhulayo bengabhatali nditsho isent. Ndiqinisekile nabo bayazinca basishaya isifuba ngomsebenzi owenzayo. Yabona nje ukuphula ulimi ngakhuluma nale gengele eyouth ephuma esikoleni ama-graphic design nalabo abashuthayo for izifundo ze-TV. Ngabathi guys akesivolonthiyeni for experience yomsebenzi because ufundile kodwa manje uhleli awukaqashwa. Asihambele esomabhizinisi sibashuthe sasithola ikhasi lamakhamera kuma-private companies namakhamera nama-graphic designer namakhompyutha sifika sibashuthe senza ama-episodes ekuyiwona esikhangisa ngawo manje ku-social media ukuthi nali ibhizinisi or nayi salon or nali ikhishi la mama ubani or nayi salon yasisibani or nayi isitolo se-fashion design engubani. Siyixoxe nje ngokwama-videos nangokwama-pictures
babe nayo experience. Siyeva kubana uye wavelisa nabaculi abafana noMsawawa nabanye abaninzi. Ingaba mhlambe ngabapha abanye mhlambe abaculi othe wabavelisa ukuzothi gangoku kwaye nje xa unojonga kwi-music journey yakho nabantu abavelisileyo ungathi mhlambe zeziphi impumelelo bezikhona kule ndlela? Yeah, angithi the time ngizathola uMsawawa novukane lo wesicomplazi isikhaba amabhodlela bayazi abantu basemzansi. So ngihlangana nomlungu la uthi nasi studio awulanda ama-group ngigcina ngilanda zona abafana laba baselokishini ngingathi ngibafake studio ngibafundise ukuthi how to do music yini ama-challenges kwenzakalani. From lapho-ke nabo besabheke emuva ngoba bathi mase befika egoli bahlangana nabonimroti babafaka egemeni bangena bahlangana nozola babafaka egemeni kodwa ulwazi sebenalo elithatha lapha kumina-ke ngenkathi ngibaqondisa ngibafake endleleni ekuyiyona. So-ke I'm proud for abafana baselokishini right now benza kahle doing well ku-music industry ngoba namanje na uMsawawa la ubizi ngiyahlanganisa naneMsawawa Foundation siyamsiza naye ukuthi ayiphushe la othi njalo ngoDisemba uba ne-Christmas awuza ney'ngane asebenzana no-McDonald's ukuthi iy'ngane zithole i-Christmas aphinde abe nama-food parcels. Yabo kuningi asekwenza ngokusekhulile manje asiyona ingane. Hayi ngenene ungugqala abalibanzi sengisho bambalwa abantu abafana nawe kuba umuntu uzawuthi nje aziphumelele eyedwa kodwa inhle into yokubana wena engolwazi othunalo ukwazi ukuvelisa abo basakhulayo phakathi kwezinto ozithandayo ukukhuthaza nokuvelisa imvumi esakhulayo ubonelela ngeqonga lokuba babonise ezabo izakhono njengoku uye wathetha into yokubana also ufuna ibaba benayo i-experience mhlawumbe umuntu ugqiba ufunda akakasebenzi nibathuthukise ngayo i-experience. Ungathi mhlawumbe ukubona kule nto oyenzayo siyeva kananjalo into yokubana wenza le misebenzi emininzi ucebe ntoni kwi-future sentsho zeziphi inhlelo othi unazo? Noma ngazihanga kahle kodwa nkathi ngizoqhubeka la uhamba khona yabona eClermont right now sine cookout bayibiza eClermont cookout la kuhlangene khona wonke amakhishi or restaurant bese uvalwa umgwaqo bese bonke bapheke wonke umuntu athenge la efisa ukuthenga khona ngenhloso yokuthi siba-expose amakhishi wabo siphinde futhi kuwona umgwaqo lo kube nama-fashion designers nawo abeka ama-stores wayo. Kuyimanje nje ngikhuluma nawe inento esiyihlanganisile ebizwa nge-CAF i-Claremont Arts so egroundini kuhlangana bonke osomabhizinisi kube ne-music kube nayo yonke into bese ba-showcase ngemisebenzi yabo egroundini and then khona enye futhi ezoba se-KK hostel i-ground lelo elakhelene nehostel since nazi-ke as uMzansi ukuthi ihostela lethu laseClermont ilona elikhulu okudlula wonke akhona e-Afrika sabe siseka nje ngokuba nehostela elikhulu kunawo wonke not South Africa e-Afrika and liphethe kahle alikaze laba nezinto sizobenzela i-picnic ebizwa ngeMaskandu picnic Maskandu first annual picnic la sizowenza ube isitayela ngenhloso ukuthi even oklama baselokishini abantu ne-youth yazi ukuthi umculo wesintu inkekithi egazini and lento yesintu ayingapheli ebantwini yabo asinalokho esikopisha itahela zaphesheya asazi ukuthi umculo wesintu nemvunulo yesintu konke-ke lokho sizokwenza e-KK Sport Ground ngomhlaka 2 and 3. The picnic izoba 2 days izoba uMaskandi Saturday
mhlaka 2 mhlaka 3 bese sithi jazz R&B and soul. Hawu, whole package. And ndiyayithanda lento ibalulayo into yokubana nabantu abatsha bazawufunda kakhulu ngomculo wesintu. Njengoko sisiva ukuba ngoku uthetha okanye uceba umsitho kaMaskandi omkhulu oxhaswa ngoosomashishini basekuhlaleni. Zingenza ntoni mhlawumbe imvumi ezifuna ukuthatha inxaxheba kule Clement Maskandi picnic njengoko usitsho into yokubana kuzawuba khona i-jazz, kube khona i-R&B and soul. Bangenza njani mhlawumbe abaculi abathi nathi siyafuna into yokubana sibe inxalenye nalomsitho? Abana-ke nje ngoba ngiyakuzwa impela ngoba manje sengiyakuzwa ngoba isixhosa sibe seyinhlakazisa kodwa ngiyakuzwa nani bawukhuluma ngemvumi ngikade abaculi lapho. So-ke asibalelile muntu simema wonke umuntu ofisa ukuba ingxenye yokuzojabulisa Clement ngoba le Maskandi picnic sifuna khona lento ya-tourism njengoba sisebenzisana ne-Clement tourism. Sifuna ukuthi abantu bangaphandle bezobona Clement senzani. Le nto ya-local tourism ifukula kakhulu osomabhizinisi bendawo, iphinde futhi izolanda abantu bangaphandle bazobona ukuthi kuleyo ndawo or isemnandi or Chesterfield abantu bakhona benzani, yini enhle yini emnandi. Abanye ngikhuluma nawe sine-lounge ebizwa nge-Clement Lounge, sinezindlu, sine-extension guest house which is i-finance guest house, sinezindlu ezisezingeni zokulala abantu mebeze eClement noma ngumcimbi bangadrive abantu sebephuzile. So njengokuza le-Clement Maskandi picnic abantu bazothola izindlu zokulala, khona izindlu futhi eseyiwinisa amakhapula awu-2 mahhala balale lobo busuku ngenhloso yokukhangisa ngale zindlu zokulala ezinazo Clement ezisezingeni lasemadolobheni. Le nto i-creator imisebenzi, i-creator ikhulise i-economy local kubantu bakithi ngoba ugovernment ezimasiselo besimblame simgxeka engani nathi siyadinga manje ukuthi sisukume siwumphakathi sizenzele izinto saloko sagxeka inkombankombane uhulumeni wethu ngeke akwazi ukwenza konke nathi asisukume si-create umsebenzi for abantu bakithi. Hawu kwazi inhle kakhulu lento ithetha into yokubana nyani singabantu soloko sibeka ithemba lethu kuye urhulumente. Izinto xa singenzeki siphinde sikhalela kwakhona kule nto ichaphazelayo nombukeli. Ndiqinisekile into yokubana uyakhuthazeka into yokuba kule ngingqi okanye kule community mna endikuyo yintoni endingayenza ukuba ndithuthukise i-community yam. Kwazi awuphumli ubila usoma siyeva nokuba ngoku uqala isikhululo sikanamathotholo kwi-internet. Isikhululo ke sikamathotholo kanye i-radio siya kuba malunga nantoni, zintoni ozawuzichaphazela uthethe ngazo kulona mathotholo? Ingaba mhlambe yona inkxaso ithini oyifunayo kuba ndiyeva bana bakhona abantu abaxhasayo kulona umsebenzi. Ngoku ke njengoba kuba uzawungena kwi-radio ungathi mhlawumbe ngeyiphi inkxaso othi uyayidinga? Yeah. So i-radio ezoba online ngifikelwe ile nto ukuthi ayikhulume ngosomabhizinisi. Hello? Uvakala kakuhle? Yeah, ayikhulume ngosomabhizinisi. Le radio izodlala music, izodila nama-local artists, izokhuluma ngabantu abenza kahle emphakathini kodwa isikhathi esiningi izobe kwi-online radio ekhuluma ngabantu abenza kahle emphakathini ngoba inhloso manje ukuthi sikhulisane as abo-black or abantu abamnyama emalokishini. Njengoba nje engamenshini ukuthi asiyekele manje le nto yokulokhu sicomplaina sigxeka uhulumeni silinde imali asikhulisane lokho okuncane esinako sikhulisane iyona nto ezosiphakamisa. And then angani mangamenshina ne-online TV ngikhuluma nabantu be-TV. Hayi ungayiqhusheka nje yona kuba iligama lapha ngaphandle. Yeah, kune-XV TV, xv.tv. Leyona-ke iyona le njenga manje sine-WhatsApp group
esomabhizinisi abadlulile ku-30 asebehlangene abarana ama-guest house, ama-lounge, ama-fashion stores, ama-restaurant. Njengoba behlangene lapho sebenzalo luchazo lolu lama-camereni esisinalo. Ngiyoqala kokuqala mhlawumbe sibashuthe senze ama-episode. Isanti ifaka online. Umuntu nomuntu nje ne-episode. Bese kubalula ukukhangisa ngento umuntu ayenzayo emphakathini wase-South Africa. YouTube yonke indawo izotholakala le-online TV. Besikhula mhlawumbe ngokuthola uqhazo ngoba konke bayimenshini ukuthi ngifisani. Ngiyafisa ukuthi amabhizinisi lawa ayimele afake isandla mhlawumbe sigcine sine-mobile imoto ukuhamba nendlwana iyona senzisa abantu ama-interviews. Sifike kosemthetho, sifike kolokhu ngagcini kuyinto yaseClermont kuphela. Siphumele ezweni lonke mhlawumbe sithuthukisa abantu bakithi abahlanganisayo abazamelayo. Masibambe ngazo zazibini ngexesha lakho ngayo lenseni kwaye siyazinca ngawe kwaye sikunqonelela okuhle kodwa kulomsebenzi owenzayo ingakumbi kaloku ukuthuthukisa indawo yakho yaseClermont. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, angazi noma ngashiya i-contact or anyone ofisa ukusiza. Ithini biza nje fast ithini contact yakho? Ithi 073 84 89 779 073 84 89 779. Bese ku-Facebook Secret Outdoors. Ngiphinde ngibe ne-page yelibizwa Secret Outdoors Local Business. Bese ku-Instagram ngibe Secret Outdoors. Masibambe ngazo zozibini siyathemba into yokubana baza kuqhagamshela ngomsebenzi omhle owenzayo kwaye baxhase kananjalo. Sibulele kakhulu ngokuba ube nathi ngayo lenseni. Right? Siyabulela nathi. Sithuka akwandile. Akwande. Sikhulume nomphakathi osemzansi. Sibambe ngazibini. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besithetha naye ke nguye kaloku umvelisi wabaculi ukwangusomashishini ukwazi kwakhe Zulu wapha eClermont. Mbukeli masithi qhwi evenkileni kusekuninzi esiniphathele kona ubukele i-Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba eqaqambisa ulwimi lwemveli ingaqaqambisi kuphela oko kodwa nezakhono zenu apha ekhaya Jikelele. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana siyathanda ukuniphathela abantu abazawuchukumisa iingcambu zenhliziyo zenu njengoko kaloku kungomvulo namhlanje siphethe yena kaloku uDumisani Buthelezi noyimbongi uthi yena ke umbongo wakhe uthi bashiyeke bemangele okanye ubashiya bemangele. Dumisani iqonga lelakho. Lapha kusenqabeni kwazinto zenzeka ngithi lapha kusenqabeni kwazinto zenzeka thina siphethwe unogwadagesi thina siphethwe igraduate lasemazulwini thina siphethwe unogwadagesi thina siphethwe igraduate lasemazulwini. Wathi ngisize baba ngisize mprofethi ngizokusiza. Wathi ngivule baba ngivule mprofethi ngizomakhulunyelwa imisebenzi yakhe emihle abanye bekhulunyelwa imilomo yabe neindaba nokwajagesi abawujahe wabehlula baze bahlanza udenda umkhombandlela okhomba indlela ngokutakula izizwe esidunga uzontwini ondaba zenzeka ntatha kuseshelta kukerken delvas mhla kufika ithonga ugogo amasondo ngephupho wathi mntanama ngikudingi la wena uphi ukuyophilisa abantu zoba nebandla elikhulu lizogcwala abantu bayo
sizophila kulo abantu bayophila ngawe futhi bayophakama ngizolawe nothi amathonga nezangoma banamadimoni kusho ukuthi wena uyidimoni elincane indawo ethizelelwe oshembe bathi njengoba seshila ugogo wakho umntanami uyafuneka ebuhleni ondaba zenzeke eParktown zadlulela eJubeck Park zafinyelela esanda nezwe zaze zayophelela enqabeni umprofeti owahlala isandla sothingo ongaba ujiya kwezinto empilweni wavuka wayithatha kwaphela nya ukujikelwa abantu baqala phansi bamguqela bona laba babekade bembukela phansi kweintambo zesicathulo namuhla sebembukela phezulu kwe-TV yasetavern iqinisa impela ukuthi uThixo uyayithatha into engelutho ayithintithe ayendihlale namakhosi ingani phela ivunywe hondaba ezitha phansi ebuhleni bamaNazaretha bathi nonkosi wahamba wasishiya nosizi sesishingelwa nawo okungebani bathi unyazi lwezulu aluvala umlomo ngemsebenzi yakhe emihle wayenza langomuzo wawakhelayo nethemba lethu umagraduate ngejazi lasezulwini abanye begraduate ngawasemhlabeni umthakatho thakatha ngowasezulwini abanye bethakatha ngowasemhlabeni umkaqo amafinda aboshiwe umavula kuvaliwe uphishizwe inkamba zabakhunkulu dadu bomnyama kuvela ukukhanya ngeke ngambona umama wethu kwamajelo ngokuzalela unkanyisi inkanyezi ekhanyisa inqabeni nesizwe zonke uzalwa bebhejile onhliziyombe bethi ngeke azalwe siyoke sibone okuthe noma isikhona indodana bethumela ama-SMS bethi leyo ngane ngeke iphile kodwa ngogcobo lukamprofethi ikhona iyaphila idla nhlamvana bangogcobo lukanogwaja kagesi ngokuvikela unkanyisi kulabo valo